Zdravo svima, Ale je sa vama. Kao što znate, ja sam doktor, a bosanski nije moj materni jezik. Tako da su te dvije činjenice nekad dođu u neki sukob i naprave neke smiješne situacije. Zato danas napravim treću epizodu od ono kad misliš da znaš bosanski, a zapravo ne znaš, klinička izdanja. Danas imam dvije priče za vas. Prva je na klinikama na stomatološkom fakultetu, a druga je na klinički centar univerziteta u Sarajevu. Ali druga priča ima neki plus 18 elemenata. Tako da molim vas, ako ste neko ko ima manje od 18 godine, molim vas, zaštite od videa, nemojte gledati ovaj video. Ako ste više od 18, gledajte do kraja da bi saznali šta je bilo, tako da hajmo početi. Prva priča se desila na mom posljednju kruženju na oralnom hirurgiju. Bilo je jedan jutros, ja sam bio na ambulanti, a došla mi jedna pacijentica, ja sam trebao da izvadim zub. Dakle, pacijentica je na dentalnoj stolicu, ja sam htio da kažem, gospođo, naslonite se. A ja sam rekao, naslonite se milion puta prije, znači nije neki novi riječ. Ali ne znam šta mi je bio taj jutros, nešto ukočio, kažem, gospođo, sklonite se. Ona mi gleda ovako, zbunjena, molim. Kažem, gospođo fino, glavo se sklonite. Ja to kažem, počela se sestra smijeti. Ha, 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 ha. Doktore, kaže se, naslonite se, ne sklonite se. Sestra to kaže. Počela pacijentica smijeti. Ljekari su smijeli, primarij se smije. Dakle, svi u kliniku se smije, a bukvalno cijeli minut. A kad god pokušavam da kažem nešto, više i više smiju. Molim vas, gospođo, izvinite. Ha, 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 ha. Nije bilo namjerno. Ha, 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 kako je simpatično. Ha, ha, ha. Bosanski nije materni jezik. Ha, ha, ha. Tako da, nasmijala na minut, znači i ja sam nasmijao na kraju. Ali meni je bilo žao da sam to rekao pacijenticu. Tako da je malo je opustila pa sam izvadio zub i sve je prešlo. Dobro. A sad prije što počnemo druga priča, hoću da kažem ljudi, ako vam se sviđa ovaj video koji napravim, a niste još pretplatni na kanal, pretplatite se sad, odmah prije što nastavite, bacite like da bi mogao nastaviti snimiti ove videe. I to je to, hajmo početi druga priča. A sad, ova druga priča nije desila meni lično, dakle ja nisam glavni lik u ovom priču, nego se desila jedan drug, kolega koji je studirao sa mnom. Ove priče se desila kad smo bili u 5. godini, a ovaj kolega je isto stranac. A došao kad smo bili u 3. godini. Dakle, kad se desila ova priča, on je bio tu 2 godine, tek sad počeo pričati bosanski, razumije dosta, ali još uvijek nije bio na nivou. Dakle, to je kontekst. Dođe meni jedan dan, ja sjedim kafu, on dođe, mogu da vidim na njegov lice nešto crveno, ima neka sramota njegov lice. Rekao, šta je, brate, šta je vi? Rekao je, oj, brate, ne mogu, ne vjerujem da šta se desilo. Rekao, šta ti, ajde, sjedi, popit ćemo kafu, reći šta je. Kaže, ne mogu, ja, baš mi je sramota. Rekao, ajde, bolan, sjedi, sad ćeš mi pričati da vidim šta je bilo. Dobro, on sjedi, počne meni pričati. Kaže on, jučer smo bili na klinikama, na internoj medicini, na Košu. Ja sam bio izvan jednu kliniku i pričam sa rođakom od pacijenta. I kaže meni da ovaj rođak kaže da mu nešto ne ide, baš mu je teško i životu, ima neki financijski problemi, ima neki projekti koji baš nisu uspješni, baš mu je teško u životu. Kaže meni kolega, ja nisam znao šta da kažem. Kažem, pa znam, razumijem, šta ćete? Kura po kura. Kaže, on meni gleda, molim? On kaže, ja kažem njemu, pa znate kako, polako, nemojte puno, kura po. Kaže, on meni gleda ovako, nije mogao da vjeruje. Onda posle nekoliko sekundi kaže, aha, vi niste odavdje, jel tako? Mislim, mogu da vidim. Kaže se korak po korak. Korak po korak. Hajde recite.
korak po korak. Nije korak po korak. Eto, to je to. Tako da on mi je rekao ovu priču, ja sam počeo nasmijeti. Znači, 2 minute nisam mogao izdržati. Meni je trbu bolilo od koliko sam nasmijao. Znači, ja sam umrio od smije. A kažem, brate, pa znaš šta, nemaš nikakvu nemaš razloga da se osramotiš, mislim, ti si stranac, dobro pričaš i on je bio dobar sport, nije bilo offended about it, tako da imaš sad neku smiješnu priču i od uvijek on kaže ovu priču i ja pričam ovu priču za svi ljudi koji sam upoznao i da, mislio sam da trebam da ovo podijelim online. I to je to, ljudi, to je to za danas. Nadam se da vam se sviđalo ove 2 priče koje sam pričao. Recite mi, jesu li desilo vam neke slične situacije ili živite u nekoj drugoj zemlji, pričate neki strani jezik i desilo vam neke smiješne situacije? Takve podijelite sa nama dole u komentarima i to je to. Pretplatite se na kanal, lajkujete ovaj video, podijelite i vidimo se nekada uskoro, nadam se.